Il-katavru tal-President Emeritus Censu Tabone wasal fil-palazz tal-President il-Belt Valletta fit-3 ta' wara nofsinhar. Wara korteo funebri li telaq mir-residenza tal-familja Tabone f'San Ġiljan u għadda minn bosta lokalitajiet fosthom minn quddiem id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Jakkumpanjaw il-korteo funebri kien hemm il-qraba tal-President Emeritus fosthom Martu Marija Tabone, it-tfal u n-neputijiet. Warahom il-President Giorgia Bela, il-Prim Ministru u l-President Emeritus Edi Fenekadami wkoll taw qima lill-katavru tal-President Emeritus. Aktar tard delegazzjoni tal-Partit Laburista mexxija miż-żewġ deputati tal-Partit Laburista Angelo Farrugia u Tony Abela marret tagħti qima pubblika lill-President Emeritus. Censu Tabone miet l-erba' fl-età ta' 98 sena. Fost dawk li jiftakru mill-qrib sew lill-President Emeritus Censu Tabone hemm l-eks Ministru Laburista, it-tabib Censu Mowran. Censu Mowran jaf lil Censu Tabone bħala tabib trade unionista, politikament u anki soċjalment. Jiena naħseb illi Censu Tabone kemm f'kull qasam tal-ħajja tiegħu ipprova dejjem illi skont ma kien jaħseb li hu l-aħjar jaqdi d-doveri tiegħu. Kien bniedem illi apparti milli kien bniedem tal-familja u jħobb il-familja, kien bniedem illi huwa bniedem illi jrid jikkonvinċi ruħu biex jista' jagħmel xi ħaġa, speċjalment fil-politika. Anki Luis Galli, ex-Ministru Nazzjonalista llum membru fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri u persuna li ħadem qrib ħafna ma' Censu Tabone fis-sebgħinijiet u tmeninijiet, jiddeskrivi l-Censu Tabone bħala persuna li ma kienx joqgħod biss għal dak li jgħidulu. Censu kien persuna li f'kontroversja jikola bil-ħobs. Imma mbagħad darba l-maġġoranza tiddeċiedi internament fil-kabinet, fil-gvern, fil-pajjiż imbagħad kien jiġġieled biex joqgħod għalija din. Is-sibt li ġej se tingħata l-aħħar tislima lill-President Emeritus Censu Tabone b'qudiesa preżenti katavere fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Wara jsir korteo funebri sa' Għawdex fejn ser issir difna f'ċerimonja privata.